Ringphawon da achu khamata ya pawbing Ukrul Sarkar worshimli jishut me khawat arila machupui miranga Agnipat scheme li makhamya protest barlak aina sahaira India li kharisa da chess olympiad rungki da leidale Lekhyang Tor aja da Tangkhul Express we power Ringphawon Zimik in a pamidale pau bing maisa ina nganang rumsa Ukrul wi Sarkar College worshimli jishut me khawati ari aina tangda majupuila leidale Petigru College kala Ukrul Higher Secondary School khanini li jishut me tarakha wat fadale Ukrul Higher Secondary School li jishut me watta kachi ithumna acha kachang aina shaka haina Worship Chewi Principal Ngache Haira, Reader Quirumva Mercy Kaishingna, Principal Pungasana. Ka Ara A Shokhauka, Principal in Charge AS Josiana Pungdalai. Worship we Angred, Katali Kala the Aya Ishi Paumina Vakangating Taran. Worship Chewi Chishut me Kachung Gaja contract, Maningaka utilize basis Aina Ladale. Permanent post aina kasa machungmana Principal in charge AS Josiana kahang utilize energy shoot me quickra hi mamathamana kaja athum liver anytime khutuli haipaya kala chida da sada china katam kushili satsagbai apong layer da hang Tangkhul subject with lecturer post sanction sakami malaymada English wiwang sanction kasawi aina utilize salaga kakhina da hang Kala principal in charge China kahang Sarkar worshipli tamhaida pairek da maphaning sangai mana ache itume apamli jishut meva Sarkar worship wina mathamai kha katamnawa private school wina matha khamai hi Sarkar worship na chihauda pai correct hi gatatha ning phaning wiwang aina na kachi hi hang Arari Ukrul Higher Secondary School li jishut me contract basis aina tharada khani leida principal in charge na hang Ajugum Ukrul Higher Secondary School with staff status atishuda English wiwang post mati sanction lay khas sanction darga gasa tharana Chida dasa da English jishut me jishat vata khlena hangda khlei English alternative English elective English da khai kashok hi wiwang yanglaga khangachap ka hangna Tangkhul lecturer mati wadalai commerce wikatum biology wik mati geography wikatum human ecology and family sciences wikani education wikani history wik mati kala political science wikatum the lecturer wadaklaina art graduate jishut me khani science graduate jishut me phanga hindi graduate jishut me khani primary jishut me shini grade 4 mikatum MTS khani kala lab attendance wikani the wadalai Petigru College lila jishut me makada chiko kada leiran malayla otsadalai College jina mikashok staff status atishuda botany wikani chemistry wimati economics wikani education wikatum English aka EVS aka geography wimati mathematics wikatum physics wimati political science wi aka sociology wi aka zoology wi khani da psycho rangarum laga jishut me makada chiko batakhlaina Kapha Pau Akava Petigru College Academic Block Chi Chalak Aina Semda Leida Hanga Acha Gachang Petigru College Academic Block Semda Khalewi Odd Specification Ngachemi Hawa Kala Details Project Report we Atishuda Masem Towa Kachiwang Tangkhul Katamna Long Na Thanda Odd Mathada Makasa Jile Makamya Le Hairasai DKS Kala Humpun Katamna Long La Zangda Maramchi Kangasan Kazibla Pam Haira Od kasawi kushok gazang angred kathali khala da aya achonthang ishi pawme na Petigru College li wayang da jiwi VP na kahang shim sem da khlei li materials pha khamai sing da sami dalai Vice Principal Peter na kahang od kasaji athum na lak mathor ngazin yang sang dalai Reader Chips kathala mapha khila sang kasaji ara khangacha sangkharan 18 to 20 mm we sing dalai kala sitwi la quality kamathawi sanghaira parwi quality la mamaya khangai malayli manada hang Petigru College we academic block kala main gate ke semwe maramle mapha ga khui leida khle ngasan khui khawai college chiwi conference hall le acha hon join meeting pam ka haina kazib chili DKS HKL
AHTA Hunpun Village Authority wi Minganing Ping Pedigree College MOB EDS wi engineer kala subcontractor la wajanga Ariri semda khlewi maram Hunpun katamna long wi shong aina kahang HKL TNL DKS AHTA kala engineer pingchangda pamngro khaira kala ashinala shichinda khlai materials iron par katha hi manipurli samphangda khlai quality khamatha aina samira da mayangro khaira da HKL wi secretary Jingyo Nahang UGC wi athishuda Pedigree College le mathematics chishut me phanga leiran kachina Arihon Khanimang Leida Kale Khani wing Chile Akava College wi principal Kalatawe Kaw Aina Milaga guest lecturer Sada Pagasangna Kujihi Hang Shorkarna Achahon Cham Chishat Khami Army Recruitment Scheme Agnipatle Makhamia Protest Barlak Aina Sahara Scheme je withdraw salo da ting na Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh kala Haryana le protest sada Rot Maradre Sakui Haira Haryana we Pawal City le DC office le attack sa kala cops lila nguruk da police kari thota mi kahai apam kai khali rail kari kuthum ka da thota mi kahai shokhaira Rod Kamrat Kamkui Kawai police na lathi charge aerial firing tear gas hikatha shichin lala protest kasaje makham khuiratua Rod Marat na kahai wiwang palali section 144 pamda mobile internet aina bulk SMS services la khammi hawa Rewari lila youth pingna Shongfu block salaga scheme chili protest sajithe haira Indian Army le changkasa senior Congress leader Captain Ajay Yadav na kahang scheme china forces we mukun aman kasak shiman mi haira Army we post lak matika da hangdalai kala aman kapai Ara shichinda hidada contract employment aina sara kaji maya kapai maning manada Yadav na hang Itumna phaningung pai Agnipat scheme china Jingum Matiwi wang khani thot pingle armed forces le changsak laga chiwi wang aina darka sa akha akhum mukada phanga mangle armed forces le ot sawang saki kuchina scheme chile makhamya Rahul Gandhi nala phongsho khaira army le Jingum Mati odram gathulala Agnipat wi aina kazang Agnivir pingle khangacha army rank malaimara Atumli pension la malaimana Kala Atumwi wang Shorkarna stable future mayak shok mi haimana Kala scheme je army le khaya magashina da Gandhi na hang protest sa ka foda khalai le ngahan ka sa da Shorkarna thar khamila shokluya Agnivir entrepreneur sa khangai le akha Atumle financial package kala bank loan scheme ka thamira Katam Gushiva Kangai Pinglila class 12 le ngarai ka with certificates mira kala bridging course la mira la CAPFs Aina state police wiwang kagapang tharan Agnivir Spingle priority sada Haira Kuchi Hangda Atumi future le ngachonra da Shorkar na hanga protest sada claiming na kahang Agnipat scheme aina shipai changkhang sakchi regimental system le sajara da hangdale Shorkar na kahangwa regimental system le Agnivirs na kapha khira mira unit le ngajib khamai khirara kuchi hangda higda short term enlistment systems chi oguchi wing leitra khale chatnaya kala chiwi kapha thegui khaina da Shorkar na hanga Agnivirs khuisangi kichi armed forces we akhum kuthum shikha mana kala athumle army le mukhuisang chawrang lakha chang tamfugi kichina chida da sada army wili sagzama lemara da hang Singum Trada Shini Tangkhai aina hapok laga magada akha hi army le changi kichi nganui naya kichila kai khana hangdale kha ogchu we apam ngatei te de we armies kichi tharan khani thod le kichi hana da Shorkar na hang Scheme J Armed Forces we officers being reader changkasa ping lila ngasang kajak laga sem ko shok na kachi Shorkar na hang Hangmati da khamate Chess Olympiad ajugum Tamil Nadu le rungki da leidalai ogutu wi chess ngahan hak makeup kachi rani ji India le kharung ajugum na kharing sara kala ngahan ji mahapograng laga kharai sada chess Olympiad we torch rally termai singda kazat Ajuwi Tarik Thrada Chiko Thang Prime Minister Narendra Modi na Jihomira da leidalai Sports Minister Anurag Thakur na kahang Charmai jina India we apam hangshini da phanga wakanra New Delhi we na hapok laga Chess Olympiad rungki kichi Mahabalipuram Tamil Nadu le wajangra da hang
India li rungki da khale hangmati da khamate chess Olympiad hi record ka kaya running sara ka countries ngahan jile ngale shaka hangchisha da shiniwi khangreo naw changra da mingchan sa haira ngahan chiwi thojan le china chungmei thui gi jing sayo chili teams shakathum hangmati da gathum na sharuk khuiki da lei da All India Chess Federation with Secretary Bharat Singh Chauhan na hang ngahan chi Chennai le marang July ga chang tarik magada chi shadwi aina hapok laga phai August tarik thara aina tangda rungmi gi gichina ogutui chess champion Magnus Carlsen la ngahan rani chili ungjangra da leida le KTL wi gatamna ikrori phungli tukti khawai kasa ochot wi thile achahon tarik thra da phanga thang teshar village le shinaw matina mai romping ser hailaga chingum thra da mati shinaw national akhale tukti khawai saya gachi paula shok haira chikatha mikhayum otsakhi makhangi mikumo makhaning we acham aram na da Ukrul Baptist Churches Assembly UBCA na makhamya phongshok haira Saka gazama kala shiman khawai kasahi magapha setan we otsakna kachi hangda CSOs we kathana bingna yangsang mi da itum psycho ranala ning shar maisa da UBCA na hangjipuna kala hi katha ochot hi tangkhul ngalele mushokri khawai otsa ser sa kachi hi seha kasa aina ngasoda phongshokna national tukchi khawai kasa ochot matailak aina Igrol Ripungwi KSG Humpun Ukrul Baptist Theological Forum HUBTF nala momya ngailak manada phongshok haira kachi katha bingna nguthum da tukhuilaga aman aina ngthuga gachika mirin samushat mi khawai kasana jinikla varishi masarang lakhala mushok kagasaya otsak rashok ngasak da khalai hili HUBTF na momya ngailak manada phongshoka ara varishi saser hauda hiakha reg sanga thot hili national pingwi mirin sakror khami hi mushokri lak arano kala national wi mirin li samushat khamili kazanga ping kasa akhwale ning ngate khwai ngakawli da hunphun Ukrul Baptist Theological Forum na hangjiphundale Ukrul district li lupa crore shini khalangman wi timber thing phungjat kasa Assam Rifles na tukhui haira Thing phungjat kasaji yaw thang choithar changchang pamli IGARS Somsai Battalion na tukukhuina illegal timber puida trucks thuruk chat kasa theguda PRO IGARS Assam Rifles troops pingchina khangathing tharan trucks kathaunaw pingchina lairik chitheran machithe thuwa da hanga phungjat kasa mi pingchang da thingchila Ukrul Forest Department le misang haira All Naga Students Association Manipur na makhok khami khare Ansem Murders Trophy Football Tournament hapok haira ngahan je Ansem na NSUCI na DSA Jandeling shigda Jandal Christian Sports Complex le rungmi dalai knockout tournament ngahan jile team thrada thrugna sharuk khwidalai BJP na Enforcement Directorate ED li shichin laga Congress kathana Rahul Gandhi li kachipatna kachi hi phenda Congress workers tarakhana ayar Raj Bhavan Ketli protest sachithe haira MPCC President K Mekha Chandra kala MLA TH Lokeshwar sangda office phungwa aina members pingna ED kala BJP li makhamya wa phongshaka kha Achumli State Police na kasham thui hawa Raj Bhavan we aina hankhung wak Congress workers pingchina tuiwau khangawau le BJP na ED li shichin khangwi phen haira itumna theipai National Herald newspaper we alungde phaisa shichin khangwi we case le Congress kathana le Rahul Gandhi le ED na rakhari ka haina kalachi BJP na sakhang sakna the Congress na phen da khlaina MPCC President K Mekha Chandra na protest kasa chile khamatuili kahang BJP na pang tharasang laga Congress we Rahul Gandhi le mai kashi mida khlaina kala lupa khayam gazat case le Congress leaders Sonia Gandhi aina Rahul Gandhi le ED na samon notice mida jilila Manipur Pradesh Congress Committee na momya khangai phongshok haidalai ED na Mijang Mikhai Masala case je yangsang mirano da Mekha Chandra na hanga kala government agencies shichin laga Congress aina opposition parties ping mangwi tungle inquiry kapur hi democracy we mukun switang saka da Mekha Chandra na hanga Rahul Gandhi le Enforcement Directorate na rika kharili momya khangai jile Assam Pradesh Congress Committee na momya khangai phongshaka
Chiwivang Assam Pradesh Congress Committee kala party workers ping Guwahati Raj Bhavan le protest vasaya. Chithada Karnataka, Rajasthan, Telangana kala New Delhi lila State Congress Committee ping na protest sangrok haira. Hoziki matamda mipum khudimak na hainari stay home stay safe. Wahai se magun dilay. Adubu wahai da magun layragata yabasu natte. Oibe yai yumadu da magun layrabade. Mamangay dadi yumse yum khakta oirame. Hozikti office, spa, salon, restaurant, supermarket, manamasingi kaitel. Angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani. Hozikti yum danatana hairiba punamak sing sisu samely. Aduna yumbu yam section na sabiyo. Make cement ga loinana. Make cement take laroy daba yum tat laroy daba mari. Dr. Helena Eye Care Center, opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikatatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment Vivang 977-406-5535 li call Sami Paira. Kachishat National Level Yoga Olympiad li Manipur wi aina mitra da chishat changi da leidalai. Ngahan chi New Delhi li rungra kala akhama hapok laga tarik magkuthang kupsangra. Directorate of Education State Team Jehovah Kahai chi katamnao trada thuruk kala officials khani janga. Lat luida achui khamata ya pawbing. Ukrul Sarkar Worshimli Chishut Mekhawat Arila Machupui Miranga. Agnipat scheme li Makhamya protest Barlak aina sahaira. India li Kharisa da chess Olympiad rungi da leidalai. Achu pau henang changhairo pau ngana da thlei natum psycho relate ringapha kala khamaya Zimik show sa serano.